here, we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Sa tuyang pag-urulayan ang mga proyekto kang syudad, sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kan lambang na genyo ang Ngonian. Ngonian kada Sabado alas 10:30 nin pagkaaga kay ba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos ang Ngonian. Pasada kan mga bareta. Citywide cleanup drive ginibo. Pinagpanginutan ni Alkalde Jan Bongat ang clean-up drive kan aldaw nin Domingo. Kaibanan kan alkalde ang mga empleyado kan syudad. Sigun kay Mayor Jan Bongat, ang clean-up drive sa kabilugan kan syudad ang regular na ginigibo bilang preparasyon sa kafiestahan kan mahal na ina. Para sa Ngonian News, Myra Revilla. Technical asin monitoring team kang SOCKSARGEN nagin bisita kan Naga. Nagbisita sa syudad ni Naga kanakaaging Miyerkules ang 37 miyembros kan Technical and Monitoring Team kan SOCKSARGEN Area Development Project Office hali pa sa Region 12. Sindamay obhetong bisitahon ang Pili Processing Center kan syudad na yaon duman sa JMR Coliseum para maaraman ang mekanismo na ginagamit kan syudad na minamaabot arugon kan sa indang rehiyon. Ini parte naman kan sa indang katuyuhan na makanood ng mga programang masuporta sa saindang agricultural production. Si City Agriculturist Edna Bongalonta as in Investment and Trade Promotion Officer Ruel Oliver iyo ang nag-asistir sa mga bisita. Para sa Ngonian News, John Reese. Ika-25 anibersaryo kan senior citizens nagin maogma. Nagin maogma ni ka-25 anibersaryo kan Senior Citizen Federation sa Ciudad ni Naga. Aldaw nin Martes, pinuunanin sarong misa sa Naga City People's Hall. Sinundan kan registration as in medical and dental mission. Asin ipinagsunod ang programa as in cultural presentation. Sa entrevista kan Ngonian News, kay Lourdes Saison, ang presidente kan Baska sa Barangay Tabuco as in secretary kan Naga City Senior Citizen Federation Incorporated. Iniyo yung okasyon mi pong iniyo na sa karahayan buot kang city ang nagtaupo kani yung mga kaipuhan mirigdi si Mayor Jan Bongat. Sa ginibong programa, naging bisita man si Alkalde Jan Bongat as nagtaukan sa iyang words of inspiration sa mga senior citizen. Para sa Ngonian News, Myra Revilla. Komendasyon itinao sa sarong public safety officer asin parapadyak kan City Hall. Padagos ang pagtaong komendasyon kan syudad ni Naga sa mga tawong nagpapahiling nin marhay na ehemplo sa syudad.
Kanakaaging Lunes, tigtawan Komendasyon sinda Public Safety Officer Juan Ijan sa matrayumpong pagkakadakop sa sarong suspetsyadong drug dealer sa Bicol Central Station. Nakoa sa suspek na si Armando Aicardo Esteliero, ang duwang selyado asin sarong bukas na plastic nin shabu, asin man sarong cellphone na may mga numero nin buyers asin suppliers sa Naga, asin sa ibang parte nin Bicol. Tigtawan man Komendasyon sa Alexander Flores Bukaya, sarong parapadyak sa pagtaong impormasyon sa otoridad, manungod sa sarong bukas U-box na suspetsyado. Nabawi ang 50,000 de pesos na hinabon sa motorsiklo kan biktimang si Marilu Hermosa kan Barangay Calawag. Tig-recognizer man kan lokal na gobyerno ang kaganahan ni Rania Maxine Savilla ng Silver Prize Award sa nagtalikod na International Mathematics Wizards Challenge na pigsagibo duman sa Hong Kong. Ang Pilipinas naguno ang second place na may 12 gold, 37 silver asin 89 bronze medals sa nasabing kompetisyon. Sinda Alcalde John Bongat, Vice Alcalde Nelson Legacion, asin ang mga miyembros kan sangguniang panlungsod ang nagawad nin komendasyon sa nasabing mga individual ka nakaaging Lunes sa City Hall compound. Para sa Ngonian News, John Reese. Total gun ban asin liquor ban ipapautob sa kafiestahan nina. Ipinagdeklarar ang total gun ban sa peryodo kan kafiestahan in Nuestra Señora de Peña, Francia. Kahurutan nagibuhon po ng Setyembre 9 hastang 21 kan presenting taon. Pinagkonfirmar ini ni Mayor John Bongat sa Ngonian News. Igumpig pasar na na resolution ang sanggunian which I already approved yesterday. Effectivity kang gun ban September 9 to 21. So sa entire duration of the Peña Francia religious and civic activities na kung saan gulpi ang mga tao dito sa ciudad de Naga. So yan sarong paagi napig question kang regional director kang PNP na pigaprobaran man kang gobyerno lokal ng ciudad para masigurar na peaceful makatabang-tabang na sa pagmantener kang pasiorden taklaradong igwang gun ban na ang badil bagay bagang gamit kan mga kriminal, mga lawless elements. Kaya okay man sa gobyerno lokal ng ciudad asin iyan aprobado na. Mientras tanto sa oras na pinagsusurat ang baretang ini, halat pa kan Philippine National Police sa paagi man ni Police Senior Superintendent Narciso Domingo ang kasimbagan kan Campo Crame matapos na isumitir duman ang resolution kan sangguniang panlungsod na naguhurot para man sa total gun ban. Para sa Ngonian News, Myra Revilla. Joint Operation Center liwat na binilog. Aldawnin Martes ginibo ang cooperation agreement signing ceremony sa pag-ultanan kan ciudad Taga-Naga sa paagi ni Alcalde John Bongat, Simbahan Katolika, sa paagi ni Arsobispo Rolando Tirona, asin mga interagency, tanganing siguruhon na maray ang dalagan asin ang pasiorden kan kapiestahan kan mahal na ina Nuestra Señora de Peña, Francia. Para sa Ngonian News, Jeff Achas. Direktor kan Civil Service Commission may marhay na bareta sa mga empleyado kan ciudad. Si Direktor Jocelyn Marifosque kan Civil Service Commission ang importanteng bisita kan ciudad kan aldaw nin Lunes. Tanganing ipaabot sa mga empleyado ang marhay na bareta manungod sa Certificate of Registration asin accreditation kan Collective Negotiation Agreement o CNA. Entry kan ciudad asin mga empleyado kay ni. Ang CNA na inaward natin ngayon sa Nasilgea, ito ay ang ikatlong proseso from the pagbuo ng union ng City of Naga o ng Nasilgea. So bumuo sila ng union, na-register, na-accredit yung union nila at ngayon meron na silang CNA or Collective Negotiation Agreement. Naglalaman ito ng mga benefits nila na kung saan binding ito between the city government and Nasilgea. So, nakalaman doon, entitled sila sa free medical check-up, entitled sila sa ilang benepisyo for the next 3 years, kahit anong mangyari, magpalit ng administrasyon o it's still Mayor Bongat after the election. Ang benepisyong nakalaman doon na ibibigay sa kanila kasi pinirmahan na ito ng City of Naga, pinirmahan ng Nasilgea. So binding, ibig sabihin lang naman ito ang CNA, mga benepisyo, additional benefits ito sa kung ano pa ang nare-receive nila ngayon.
biggest and grandest Mayan festival in the country. The Peña Francia Festival 2015. September 9, Miss Bicolandia Beauty Pageant, 7 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. September 11, Traslacion Procession. September 12, 3rd Regional Band Major and Fancy Drill Competition, 7 a.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. And in the afternoon, Mayan Youth Congress, 7 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. September 16, Regional BSP GSP Competition and Interschool DXMC Competition, 6 a.m. at the Plaza Quezon. September 17, Civic Parade and Float Competition, 7 a.m. And in the afternoon, the Peña Francia Voyadores Festival, 3 p.m. at the Plaza Quezon. September 18, Regional Military Parade, 7 a.m. at the Plaza Quezon. September 19, Peña Francia Fluvial Procession. September 26, 3rd Regional Cheer and Dance Competition, 3 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. Taga-Naga. Let's celebrate Peña Francia Festival 2015. The 2015 Peña Francia Festival civic events are brought to you by the City Government of Naga under Mayor John Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, and the Sangguniang Panglungsod of Naga. Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa. Kanlambang na genyo, ang Ngonian. Ngonian. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Ngonian. Taga-Naga, kinoronahan, Miss Bicolandia 2015. Miyerkules na Banggis, Setyembre 9 sa Jesse M. Robredo Coliseum, ginibo ang coronation night kan mga ganador sa Miss Bicolandia 2015 Beauty Pageant. Napiling Miss Bicolandia 2015 ang candidate number 3 na si Ara Isabel Jocos kan Ciudad kan Naga. Samantalang first runner-up, iyo ang candidate number 14 na si Princess Cecilio kan Daet, Camarines Norte. Samantalang second runner-up, iyo si candidate number 9 na si Maria Lina Prungoso kan Iriga City. As in a third runner-up, iyo si candidate number 13 si Francia Laideros kan Albay. As in a fourth runner-up, si candidate number 1 na si April Anbigay kan Pili, Camarines Sur. Nagpahayag man kan assessment as in congratulatory message si Alcalde John Bongat. Well, okay man itong coronation night sa Banggi. So, congratulations sa gabos na nagtarabang. Sarong bagat talaga ni sa traditional highlights kan Peña Francia festivities. Para sa Ngonian News, Jeff Achas. Be part of the biggest and grandest Mayan festival in the country. The Peña Francia Festival 2015. September 9, Miss Bicolandia Beauty Pageant, 7 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. September 11, Traslacion Procession. September 12, 3rd Regional Band Major and Fancy Drill Competition, 7 a.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. And in the afternoon, Mayan Youth Congress, 7 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. September 16, Regional BSP GSP Competition and Interschool DXMC Competition, 6 a.m. at the Plaza Quezon. September 17, Civic Parade and Float Competition, 7 a.m. And in the afternoon, the Peña Francia Voyadores Festival, 3 p.m. at the Plaza Quezon. September 18, Regional Military Parade, 7 a.m. at the Plaza Quezon. September 19, Peña Francia Fluvial Procession. September 26, 3rd Regional Cheer and Dance Competition, 3 p.m. at the Jesse M. Robredo Coliseum. Taga-Naga. Let's celebrate Peña Francia Festival 2015. The 2015 Peña Francia Festival civic events are brought to you by the City Government of Naga under Mayor John Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, and the Sangguniang Panglungsod of Naga. Ang syudad ni Naga sa liderato ni Mayor John Bongat. Pigbisto kan DSWD na igwang pinakamatibay na Educare Center sa Interong Pilipinas kan 2011.
Hall of Fame awardee sa Nutrition kang 2012. Kontrolado ang 21% kan gabos na investments sa interong Bicolandia poon kang 2013. Pigdeklarar kang Business Process Association of the Philippines kan 2013 nasaro sa 10 next wave cities kaya nagralaogan sa syudad mga darkulang call centers siring kang IBM, Concentrix, asin Stellar. Pinaurog ang agrikultura dalan tanganing maging National Corn Achiever ang Naga kan 2013 as in 2014. Pinapusog ang edukasyon kaya kan 2014 pigbisto kita bilang ikadua sa igwang pinakalangkaw na literacy programs na nagpatibay sa kapasidad kan lambang na genyo. Number 1 in government efficiency and one of 3 most competitive cities in the country as adjudged by the National Competitiveness Council of the Philippines. Asin Ngonian, ang Naga iyon may pinakadakulang ingreso sa Bicolandia sigun sa BLGF, enjoying a runaway 44% share in the total revenues of all cities in the region. And on top of all this, the city of Naga is one of the 10 least interdependent cities in the Philippines. Sa satuyang pagtarabangan, ang tibay kanagenyo mapadagos-dagos pa. Ipadagos na po! Ini si Mayor John Bongkat, ang tiwala nindo, tigmamakulkan ko. Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinausog na programa. Kan lambang na genyo, ang Ngonian. Ngonian. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Ngonian.